Ay alaman, kapulaki! Nanlukas la so pinakaunaan niya first only buffet jud San Carlos City, Pangasinan. No kaniya kaunla galala tay taga Yulay Bon pamilya pati asupusa tapet friendly radya. Welcome with La Gracia Resto Cafe. Jaad gilig labat na magtaking elementary school San Carlos City, Pangasinan, sa lokasyon to. Napansin yung tampol so ambience na resto, very welcoming. Ang gano aliwakan tagadya, sarag mo'y unla. Basta wala kwarta maa. Perfect para barkada, pamilya, o ang gano'ng simpleng date night, yakabit mo, ta medyo amot dya, ay aliwa. Pero aya so mas exciting. Ongoing manaya so transformation niya La Gracia, yagawon na farm resto vibes. Monday to Friday sa oras na lukas, 11 a.m. to 8 p.m. Insa na may alagaran tayong weekend, Saturday tan Sunday, aman so only buffet from 11 a.m. to 6 p.m. Bukod at buffet, wala rin pastries na perfect ka-partner na kapem o palamis no kasumpal mun mangan. Nyay ermat ko, ang kapoy diabetic ko no, katon sa kaya punteriya to. Saya balang nen ermat, aman laba, tawala mo sushi. Yes, ustoy nangil ko ng kulikulak. Sarasarag mo sa abayan na Japanese twist so Pinoy food trip mo dya. No mahilig ka sushi rolls, ag kalaon arawi, wadya labatid, La Gracia. Alikasyo palamis inunakawa. Kada weekend so only buffet. Mando dumampo tayo Sabado, dumampo tayo mo't no simba. Timing lang te, paborito min amin so akalatag at sayan agaw. Urang, mixed vegetables, kare-kare, kaldereta. Insan namin paborito ng ermat, ya crunchy taba-taba. Nyamanaya may a la carte minuda kada Monday to Friday. Sarag to ka man order na appetizers, jalog meals, sa baod palayok, insan amay masarap na main course na La Gracia. Syempre aga na balang at panangan mo so signature drinks da. Jad opisyal na panlukas na La Gracia Resto Cafe, balag na congratulations ed makulitan passionate na owners. Insan aliwala ba ya basta owner, si kara mismo so chef katon bilibat. Asan da riset lanong dadakil so to kasi excited lare customers yan ang pa-reserve na islasda ed only buffet. Talagang ramdam so hype na gabay ng tao yan suluto na chef. Syempre ag kami mampatalo tao yan mimot sulabay min tawa yan. Anli diba edi ang gano mamimpigakan mga la ayos labat. Ayala so tambayan no iner so masarap na Pinoy foods, samit na pastries, freshness na sushi, tanaray arum ni. Alikas ko aga makaalis-alis si Ermat. Walay aalagarin to yamang kakalaos habang mandila-dila yamanilol. Titiringon tumanaya may crunchy walay tabat-habat ho. Okay labatan tawala mo so vegetable salad na pinasarap na manggan aluto with matching sauce. Ayalaman so alagaran mi at tikiman time. Tawayan tayo sa luto na chef no patok o approve sulasa. Syempre first bite siguradong mau-maong yaon. Ramdam ko so sarap na panangan niya Pinoy na gawang La Gracia. Ningning yung erman na no plato to abalang to na uputan agdan ta amuya anli katon dinakalandala. Mana-accept ba't iramanay events katumampabuk kala, siguradong sulit at La Gracia, a taste of grace, a touch of class, maawang suparkingan da.